yeah, my dream sir, president Niamano, and yet, but a drew baby, or minor yet Simono. I was a who Tina Bia. So this 2024, Agrada. Mama Baba expose HFM Bembros. We share now from me a member 2. Subscribe no be sunya be. Agrada party. What a political party. Agrada Reverend Mama party. What a party. Our party no so be winning one hands down. One thing ya wa ho. Ya gwa video ni bra ya ba ni akasa. Me yeah my dream sir president Niamano and yet but a drew baby or minor yet Simono. I was a who Tina Bia. So this 2024, Agrada, I will choose the party I want. Someone must have me famano and also a dear beer I am Kugoda. I feel way me may many. Why was some dog can know become a material from now. The battle line has been drawn. Ya kasa ekwechi. Oh yes. Omo go social media so. Omo kasa ma president for obia no nya denche. And obia ni wo kasa ekwechi ni chebe. Me na me ya imagine sa president Niama no enye but aduru ba bia o minor yetimo no. I was a who Tina Bia. Nadia me ye many more man no. We are ten. Obaba betina konwa no so. Na watina konwa no so a. Age se me ma wu. Ansa na obesori afra konwa no so. Yes sir. E ye wurade na ahya me samenka. 2024 election. My God. E ye do and die. Oh yes. Ye nyina bia hu wura mu. Yan kaya no ntomo bia. Me so de e dom di machipa. Abrochire babia. Me e dom di machipa. Oh yes. Oh yes. Mrs. From now, the battle line has been drawn. Ya kasa. Ekwechi. Oh yes. Omo go social media so. Omo kasa ma president for obia no nya denche. And obia ni wo kasa ekwechi ni chebe. Me na me ye imagine sa president Niama no enye but aduru ba bia o minor yetimo no e wo se hu Tina Bia. Sa wo ye LPP a e wo se wo hunu wo ye NDC a wo se wo hunu na obi chimia wachifuo bedi wachi. So this 2024 Agrada, I will choose the party I want. Yes sir. Tie someone must have me fama no and also adie bia aye nkugoda. Bibia me de manom ebedi akire eye papa. Yes sir. 2024 yan trase yesu ye be pia kasa ni ye hu ba bia ye gina na wo bi tete ye ya yesu ye nya pani bia ye den agina ye chi. Oh yes sir. Check. Cause ya yan kabi and a mua bi chimi chira ye. Afi wei me meyi manim. Oh yes. Wa wo se me do ka no abeka mama ti. Won se me urade. Oh yes sir. Na dia meyi manim ama no. Wo ye den. Obeba betina konwa no so. Na wo tena konwa no so a. Age se me ma wu. Ansa na obesori afra konwa no so. Yes sir. E ye urade na ahya me samenka. Check. 2024 election. My God. You do and die. Oh yes. Ye nyina bia hu wura mu. Yan kaya no ntomo bia.
ye put t-shirt abote amen somebody must say me so de e dom di machi pa abrochire babia me a dom di machi pa oh yes babia sha ye yi yanim yes yen kan ya nuntu na de bia ye tete yesa I was say yesu ye yi yanim pi na yesu ye hu say yesu ye papa ni ana me boa yes sir but just go to aba ye ma me agrada say ohwe political scene na say ne niam akona onu so ese oka bi o se ye kanipo ye popular power Ghana the media untimi enyi mfim ampa agrada very popular sanya ma me ye kokko gina ho a asia ma gina na chi a ne to ahuri de wo ye popular into ase wono so wo ba o so onu kwa na be determine who would ascend to the throne of what Ghana because ono kase we na nkwa okọ na nkofo se na agrada wo ti party ata ai wo se wo ti party o se wan ti party nso a obe kire nipa se o rule Ghana because nyame amane the mandate se ultimate kire nipa o rule Ghana we enyem na meka e agrada na eka because you have political scene now say Bible na kan wo se nipa papa ebedi oman ne so a oman no ye nije na nipa boni bedi so a apenie eno ne ehu ti o se on pese nipa boni ba bedi so ti ono a pese ono a tusu mayen o se nyankopon na ahye ne to ntusu but o minim da nyankopon hye political party a mani abra politics na mode nyankopon bam no me ya me te o me nti ase ba agra da so for me party need na afa na eba na mpacho mami agra be for me vice president and running mate me so ba se me pene so because sani a ujira ba esi ama bebo me nti mempa biem ba nya me pese me ka chewa ne se political tension arise se sa so for ndom ho agim kum chacha abete we abete your friend say agrada say ono so at party onti ase o oti ase we wa lie I expose your friend Bembro so sham na frame ya mejo so manuasi